Kedam tang ni pain ko raisi ani West Karbi Anglong arlo nanglo choksi Meghalaya State hin pen MDC election nang kapachi thang mate kilika vote nang ki hangasai padoponlo. Bang so puthak tang ni pain ko raket hom arni Kopili Mondal Congress Committee asai hemalong abarim MEC Rensing be pherangkia mai padopon. Give and take policy ka implement lake lapu amatle lapu deji lapu kali. Non Meghalaya long MDC kilika hut vote nang ki hangasai ki claimaret ki give and take policy implement dera joksi lapu an ki haider lopusi pherangkia mai long pen ning jepon. Kali lagi isi drama chota. Paswa committee ke sing lagi isi drama. Ate nang langon BJP government tu once isi decision elo. Epong lang tu decision elo give and take tu. Lasi koda lasu karbiano arab tum la protest lo. Lasu ka protest pangka pansam dia pansi men pikir tak pada dia pansi isi drama chota. Lasi piu sajil ka pika moda ke chairman mana itu. Rina terang itu semua ke mana itu. Non lahaya piu sajil ka lahaya rina terang pika tu kalau itu cirum et sinong ke polis ke tu dia mati. Karbiano long si Meghalaya district council atu dah election ke tu sundat na polis ke deploy. Nang libujinan po, ini tu buji melo. Latun ke arlopen bangke latun ke kuiye bangke kisik kaso. Modera latun kurpa political organization mukha dopok, political party mukha dopok, social organization dopok. Lahai tu ka protest kan men alang tu amahang cepet yo ya pansi lawan so committee bangke kesenjo. Lasi laga akam piya committee ka. Assam Police atum election kedo kham khedun ji kalisi Karbi Anglong araratum pasik sakdun detna pusi Assam Police atum keton kelang asai ke paklem dun ji aphan Rina terang piatum si ketoy dun loputa ningje pontu na kedo Meghalaya district council atum ora election na kedo lasunang kedo longle pu penang ana organization penang ana party atum ladak kham khedun lo la penaso ka kham khedun pe ma joine Lada election papido de dia pan papido long de dia pan pusi Congress ay influence tamen itu protest pilo la police deploy si lada election mang papido long de main pun itu pan ki pusi tamen kedam tan pari ki koresia ni banke election mang do deploy tarbiano alusi Meghalaya district council ay election mang do kobo lapen lada ke thek long mang na hello je police atum jadi tum dak police deploy ni election padu nongne pusi protest tum pilo te bondhu ekis tame laso akhian dang itu thailong pa mahero police ka deploy banga hoklo ta police to bangke Meghalaya district council tum bada election kape dolong non ke asia long inghoi phokyap an ke bajia puthakta thomkyabra pli thomkyabra pho anghoi anke reserve nangji pusi ke hangdam chot Sik Sidul Arlo kedo anke angton anghoita lake tribal aphansi reserve nang poputa thanpon. Lapenan parata isial mu nang laso 125th amendment lo ngabangke BJP mate Karbiano Autonomous Council lapenan Assam Sarkar bangke Karbiano autonomia bang ake nang gatengkheng ati bang lahelo la 125th amendment long pen ke propose bang lahelo article 280 anang si amendment lang nagi article News report KTV News